جا أركيدم باش تماشاوارن هجاب ولتنا دمجمير شش يا تايبت بروجافاي كردستان وسوريا مبان سرنوچه عن دست بكن. به بنای ششمین سالوگر رواندنا سرکرده کرد بهزاد دورسن لکامپا دومیز سمینار کاتل داخستن. سندیکای روجماوان کردستان سوریه و رخصتنا دادیا کردی و یکیتیان ویسکارین کردستان سوریه گرتنان و چگهان ارکه احمد صوفی جالی پیده و شرمزار کرن. خلاصی کار وزیر بروانی ترکیه راگهاند دورین امریکی و ترکیه هبش لناوندا واجاری من بجای درکتن. بریار سبدی مستورا شاندر ناودولتی تایبتش با سوریه راپورت خود درباره سوریه لانجمن اولهیه ناودولتی پیشکش بکن. دوباره سلاو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به بونه ششمین سالوگر رواندنا سرکرده کرد بهزاد دورسن لکامپا دومیز یا پنابرین روجاوای کردستان سمینارک لدارخست به بونه اندام کمیته ناوندی و برپرسری خصنا دومیز پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد امین عباس بحثا کسایتی خباتکار کرد بهزاد دورسن کرد او گوت کو پیاده بر پرسه دبر رواندنا بهزاد ده جی پیاده خوشی کوچارانوی ساوی دیار بکوی سربست برده جبر کوملتی کرد لروجاوای کردستان و باجار دیریک و پارتی و مالباتاوی پیوستی آوان به خباتکار کرد دورسن هیا ده سمیناری ده هجمار گوتار و هلبجی هاتم پیشکش کرد. مخابن بهزاد واختهات قرتن ده بن سلطاتي بهديدة بن شعبي ونادا وامكان بيجي بشكل خوي مباشر جي بهدي او قرتن سلطاتي بهدي او قرتن اجبر قوديتن بهزاد بو شخصي كاريزمي بمنطقة ديري كيدا دبرا ديري كيدا هر كسي قصة بهزاد ذكر بهزاد خلقي دي توكو چراكا كي ضمني ديري كيدا خلقي قصة بچاي كر شخرسانا شكردا جعربا مدرسة برزاني تلتها خست بيتي كي هاني جيكن جبخاتي بلاتي كل پارتيامات نكار بيتي كي هاني بخوي زنداني ولا أم بيجن مصيري إمام السابع زاد ديار بكن جملاتي كلنا جمال باطا غيرا جبارتيا غيرا أم وقت أم حاجتي هل يكي جملاتي خونا أم وقو بارتي أم بيجن بارتي ديمقراطي كردستان سوريا به بونه ششمین سالوگر رواندنا سرکرده کرد بهزاد دورسن اندامی پولیتبیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لکامپا دومیز یا پنابرین روجاوای کردستان مانگرتن کاتل دارخستن دمانگرتن ده وینین خباتکار کرد بهزاد دورسن و سلوگان شرمزار کردن رواندنا دورسن جالی پیده و هاتن هلدان و داخوازا سر بسبردان آوی کرن. حاجی کالو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا درباره رواندنا برپرسی خستنا دیریک بهزاد دورسن گوت کو دورسن کسکی مروه پروری کرد و کردستانیه خدمت دوزا خو پارتیا خو تبگرا کردی و همو ملت لدیریک و دورین کردی و سوریه کریه کالو رواندنا دورسن جالی پیاده و بتوندی شرمزار کر و بحثا کریار پیاده به تایبت ترور کردن شهید ناصرالدین برهک و رواندنا سرکردین پدکسی بهزاد دورسن و عبدالرحمن آپوکر و گوجی کو پیاده بوان کریاران خدمت دجمن کردان دکو سوز و پیمانا پدکسی ده بردامی خابات ده نوکر وەکو پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا ئەم سۆز و پەیمان ددن ئەمێ لەسەر ڕێبازا بەرزانی نەمر بن و ئەمێ کار و خەباتێ بکەن و حتا ئەم بکارن یعنی وا کەسێ ئەف کەسێمە ئێهاتی بنچافکردن و ئانێ هاتی شەهیدکردن ژێ یعنی ئەم حیفاوا ژوا کەسا ڕاکن ji ber ئەو کەسێ کەنگێ ئیسبات بی کینە لەبەر سەبەب شەهیدبینا bavê عەلا de yan girtina binçavkirina mamosta Behzad Dorsin de û yan ev
تعدایی و نەخۆشیە دێنە سەرەی کادرێ پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا وێ حیف شواوەرە هلانین لێبەلێ بلا ئەو باش بزانن هەرکەس بزانن ئەو پارتیە لەسەر ڕێبازا بەرزانیە نەمر ئەو پارتی تجارە کچک نابێ ئەو پارتی هەندێک نابێ ئەو پارتی ڕۆژ بڕۆژ و ڕۆژ بڕۆژ و هەیف خورتر دەبێ ڕغمێ نەخۆشی و خراپیە ئانی سەرێ مڵەتی مەل کوردستانە سووریدا چێژ عسکەریان نەچار چێژ ستاندرا پەراژ خەلکێمە چه تعدایی سەرمال و ملکی ئەملاکی هەواڵێمە لێبەلێ بلا بزانن ئەف پارتی وێ خورد ببێ و ئەم وەکو پارتیکی دیموکراتی باوەریامە دیموکراتیەتێ تێ باوەریامە سندۆقی هەلبژارتنێ تێ ئەو ڕۆژە هات لازمە ئەم بکارن بوی ڕۆلا مەزن وێ دەوراخوا بلەهیزن و ئەو مڵەتی کوردستانە سووریدا ڕێژە مەزن باوەریاوە هاتنە فرشکردن برێبازا بەرزانیە نەمر وێ ببینن سەرێ ڕێبازە هە و ئەمژێ وەکو ئەە سێ ڕۆژن چەکدارن پێدێ پەیامنێرێ ئارکێ و ئەندامی کۆمیتەیە هەرێمی یا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا ئەحمەد سۆفی لێ دەریکێ ڕەواندنە ئەحمەد سۆفی پەیامنێرێ ئارکێ و ئەندامی کۆمیتەیە هەرێمی یا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا دەما کۆلگەل دوبراین خو لەسەریا بانە قەسرێ بەرێوی لێ دێریکێ بوو ژالێ چەکدارن پێدێ بە هاتە بن چاوکردن و بەرەف جهەکی نەدیار ببرن لگۆری ژێدەرنە خوجەهیژی دەریکێ ڕۆژە 23 مەهێ ئانگۆ ڕۆژە پشتی ڕەواندنێ پێدێ اعتراف کرد و سۆفی لە باوانە و ئەوێ لێکۆلینان لەگەڵ سۆفی بکەن و پشترە دەوێ وەرە دادگەهکردن بێک و تو تۆمەتێن ڕاستەقینە دەرباری ئەحمەد سۆفی هەبن دەرباری گرتنا پەیامنێرێ ئارکێ مەدیەکار ئەحمەد سۆفی هەریەک ژە سندیکایە ڕۆژنەمەوانên کوردستان سووریا و ڕێخستنا مافێ مرۆڤان لە سووریێ داد و یەکێتیا نویسکارên کورد لێ سووریێ داخویانی بەلاف کردن و گرتنا وی بتوندی شەرمەزار کردن و داخوازا سەربەست بەردانا سۆفی کردن سندیکaya ڕۆژنامەوانên کوردستان سووریا و ڕێخستنا دادیا کوردی و یەکێتیا نویسکارên کوردستان سووریا گرتنا نوچەکهانی ئارکێ ئەحمەد سۆفی ji aliyê PYD ve şermezar kirin û daxwaza serbestberdana ئەحمەد سۆفی kirin. Dê daxuyaniyekê de Sindîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya girtina rojnamevan û peyamnêrê dezgeha Arkê ji aliyê çekdarên PYD ve dema ku ji gundê Baneqesrê li gel dubrayê xwe vedgeriya Nedêrkê şermezar kir û daxwaza serbestberdana ئەحمەد سۆفی kir. Sindîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya got ku berdewamî di dirîstkirina fişarê li ser rojnamevanên Kurd lê Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PYD ve xizmeta bangên xwedî PYD nake. Ku dibêje rojnamevan lê Rojavayê Kurdistanê bi azadî û bi bê hebûna tirsê karê xwe dikin û dirîstkirina fişarê li ser karê ragihandinê wê encamên nerênî bi dûv xwe vebîne. û PYD bihêza çek nikare rastiyan li pêşiya gelê Kurd lê Rojavayê Kurdistanê veşêre û kiryarên xwe yên hovane berde pûş bike. û ji aliyê xwe ve rêxistina Dadya Kurdî daxuyaniyek derbarê girtina nûçekhanê Arkê ئەحمەد سۆفی belav kir û tê de girtina ئەحمەد سۆفی şermezar kir. Herwiha rêxistina Dadya Kurdî di daxuyaniyekê de desteserkirin û binçavkirina rojnamevanan ji aliyê PYD ve bi binpêkirinên yasayên navdewletî binav kir û got ku girtina ئەحمەد سۆفی metirsiyek mezin li ser jiyana wî dirûst dike û daxwaza serbestberdana ئەحمەد سۆفی û tevaya girtiyên siyasî dê zindanên PYD de kir. Rêxistina navbûrî bang li aliyên peywendîdar û rêxistinên mafê mirovan yên herêmî û navdewletî kir ku fişarê li ser PYD dirûst bikin da ku tevaya girtiyan serbest berdin. Ji aliyê xwe ve yekîtiya nivîskarên Kurdistana Sûriya daxuyaniyek li ser girtina nûçekhanê Arkê ji bo raya giştî belav kir û tê de daxwaza serbestberdana endamê desteya rêveberê yekîtiya nivîskarên Kurdistana Sûriyê kir. Dê daxuyaniya xwe de yekîtiya nivîskarên Kurdistana Sûriya daxwaz ji PYD kir ku dev ji siyasetên girtin û binçavkirinê berde û sînorekî ji bo esayîşa bi ser ve deyne. Ji ber ku ev siyaset xizmeta dozagelê Kurd lê Rojavayê Kurdistanê nake. Ez ê biçim me Efrînê hejmareke mezin ji mayînên ku PYD li Efrînê çandibûn li gundekî navçeya Mabat hatin vekirin û pûçkirin. Ehmed Musto fermandeyekî Kurd e di grûpên çekdar de ye doh perçe vîdyoyek li ser rûpela xwe belav kir û tê de hejmarek mezin ji mayînan pûç dike. Welatiyên Efrînê yên ku ji top û bombabaranê di şerê ku di 21 meha yekê dest pê kiribû nehatin şehîdkirin, bi mayînên PKK yên li gund û navçe û taxên Efrînê hatibûn çandin şehîd bûn.
بریا چکدارین PKK ji her gundekî derkevin, biriya pisporên xwe û bi şêwayekî endezyarî mayîn diçandin û piraniya wan mayînan di mal û milk û zevên welatiyên sivîl de bûn. û dema welatî vedegiriyana ser mal û milkên xwe mayînên çandî di pêşwaziya wan de bûn ku bi sedan şehîd bûn û bûne qurbaniya teqîna mayînan. Ehmed Misto fermandayekî Kurd di grûpên çekdar li Efrînê ye. Duh parça vîdyoyek li ser rûpela xwe ya fermî belav kir. Tê de çawaniya hejmarek mayîn li gundê Huseyê navçeya Mabata ya Efrînê pûç kiriye û ji hev xistiye. تاريخ 24/10/2018 وصلتنا خبر من احد المواطنين في دركفتا 24 مها دهان کسکی ji gundê Husê nûçeyek gihande me ku hin hesin û mayîn di zeviyawî de hene. Yekser ez û birayên xwe me berê xwe dawê derê. Ev mayînên ku hûn dibînin me ji hev xistin û pûç kirin. Hemû bi hevek girêdayî bûn. Xwedê bi me re alîkar bû. Lê peyama me ji PKK re ye. Gelo ev kesê sivîl çima we mayîn di zeviyawî de çandiye. Wî çi bû kiriye? Hûn tenê dijminê sivîlan e. Van mayînan karî bû nîvê gund rûxand ba. Lê spas bo Xwedayê dilovan ku nehate teqandin. عداكم مع المدني. هاي كمية الألغام اللي كانت موجودة هي بتكفي لتفجير نص ضيعة. Jalê xwe ve Azad Osman endamê Encumena Xwecehî ya navenda Efrînê ji Arkêra ragihandibû ku 12,000 mayîn li Efrînê hatibûn çandin û tevî pûçkirina tîmên endezyariyê ji wan mayînan re lê hîn mayîn mane. Di pêncê meha nihan Emîdê ji qesedê veqetiyayê Huseyndîn Awak di dema beşdariyê di bernameya Bil'Arebî ku li ser ekranê Arkê tê bexşkirin tekez kiribû ku çekdarên PKK rêç û şûpa Daişê di çandina mayînan li Efrînê meşandin û tekezî li ser jêdara hejmara mayînan ku 12,000 mayîn hatine çandin kir. Bi sedan welatî dema vedegeriyan malên xwe dibûn qurbaniya teqîna mayînan û tevî paqijkirin û rakirina hejmarek mezin ji mayînan lê tanha zincîra qurbaniya mayînan hîn bi dawî nehatiye û berdewam e. Li Qamişlo endamekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji zindanên PYD serbest hat berdan piştî sê meh û nîvan ji revandinê ji alê çekdarên PYD ve îro esrê Şoreş Murad endamê Encumena Şax ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye serbest hat berdan. Şoreş ji malbateke Kurd perwer û xebatkar e. Bê tûtometên rastteqîne droja dehê meha heftan 2018 li pêşiya mala xwe ya li taxa hilêliyê li bajarê Qamişlo ji aliyê dewriyeke çekdarên PYD ve hatibû revandin îro serbest hat berdan. پشتی هولن بردوام جا آلیین برپرس و دستپیشخریه که جا آلیه پارتی دموکراتی کردستان سوریه و یکیتیا خوندوان و جوانان دموکراتی کردستان روش آوا بریارا گرتنا دبستان کردن روش آوای کردستان این کو بزمان عربی تینا پیشکش کرن هاتا راوستاندن. پشتی هولن بردوامج آلیین برپرس حکومتا هرما کردستانه بریارا گرتنا دبستان کردستان سوریه ین بزمان عربی را گرت هاتا سالک دن. به دست پیشخریه که جه پارتی دموکراتی کردستان سوریه و یکیتیا خواندوان و جوانان دموکراتی کردستان روش آوا و به هماهنگی لگل وزارتا پرورده یا هرما کردستانه و پشتی هول و چاودریه که بهز بریار هاتستاندن براگرتنا بریارا کون. لگوری بریارانو یا وزارتا پرورده یا هرما کردستانه خواندوان کردستان سوریه این کل هرما کردستان دمینن دکارن لدبستان کوبانه و لاوند و روبار خوندن آخواب به زمان عربی بردوام بکن. بریانها وزارتا پرورده یا هرما کردستان بریار دابو بگرتنا دبستان تایبت بو کردن کردستان سوریه ینکو به زمان عربی تم پیشکش کرن و داخواست جو خواندوان کردن کردستان سوریه کرن گو تولید دبستان هرما کردستان ببن. لی افریار بوجه نرازیبونا خواندوان کردستان سوریه گو هجمارک مازن جوان خواندوانان و مالباتن وان درکتن خوپشاندان نرازیبونه لسروی بریاره لپیشی آفیسن آلین برپرس لحرما کردستانه. پشتیوان چالاکین نرازیبونه و دست پیشخریه که جو پارتی دموکراتی کردستان سوریا حکومتا هرما کردستانه او بریار راگرد و لسر خواندنا به زمان عربی جبو خواندوان کردستان سوریه لسه دبستان دست نشان کری اره کر. دماکو ترکیه گفا ایریشکرینه لسر نافچین کردی لروجاوای کردستان دکر و به تایبتی باجار عفرین روجاوای کردستان به ایده ویدم روز بروز بهانه مزن جبو ترکیه دروز دکرن تاکو ایریش بکه. ددمان هاده جی بهانه جبو رژیم اسد دروز دکه تاکو نافچین کردی لروجلات چم فراتی و ایران بکه.
ji dema ku Partiya Yekîtiya Demokratîk peyda da saladariya Rojavayê Kurdistanê ji rejîma Esed wergirtiye û heta weke îro jî behaneyan ji bo welatên dagîrkerên Kurdistanê duruzt dike da ku êrişî ser navçeyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bikin. Herî dawî jî peyda behaneyê ji bo rejîma Esed duruzt dike da ku rejîma Esed êrişî navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê bike. Dema ku Tirkiye gefa êrîşkirinê li ser navçeyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dekirû be taybetî bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Peyda wî demî roj bi roj behaneyên mezin ji bo Tirkiye duruzt dikirin û wêneyên Abdullah Öcalan li ser sinûrê Tirkiye bilind dikirin û nakokî li gel cendirmeyên Tirkiyeyên sinûrî duruzt dikirin. Herwiha berpirsiyarên Qandîlê jî behane duruzt dikirin û digotin ku ew ê Enqera wêran bikin û hikûmeta Tirkiye birûxênin bê ku yek gotina xwe bixne warê cehbicehkirinê de. Di dawîn pêngava durustkirina behaneyan ji bo welatên dagîrkerên Kurdistanê Abdulkerîm Saroxan serokê peyda dibêje ku ew ê bêtundî bersiva rejîma Esed bidin û gotinên Welîd el Muallim wezîrê dervê rejîma Esed tuwate û beha jêranînin. Herwiha Saroxan berdewamî bi durustkirina behaneyan da û got ku di dema niha de bi dehan hezar çekdarên wan hene da ku rûbirûyê rejîma Esed bibin û nabe rejîma Esed gefa kontrolkirina navçeyên dibin destê peyda de bike. Abdulkerîm Saroxan got jî ku pêwîst e rejîma Esed bajarên Cerablos, Bab û Efrînê ji destê Tirkiye derbixe. Ew jî di demê ku peyadê razî nebû rejîma Esed werê nava bajarê Efrînê de ku ji êrişên Tirkiye biparêze û ji alî xwe ve jî rejîma Esed rê bi Tirkiye da ku Efrînê dagîr bike. د ششمین سالڤگرا رواندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسن اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جالی چکدارین پیده و دلیدوانکه تایبده اندام کمیته ناوندی و برپرسیری خصنا دومیز پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد امین عباس بحثا کسایتی خباتکاری کرد بهزاد دورسن دکو دبیجه بهزاد بکردایتی و شانازی خواه جریبازا برزانی و دوزا کردی را و میرانی خود هاتان آسکرین و نافدار بو عباس گود جی پیده برپرسید بر رواندنا بهزاد ده جی پیده خود جی کوچرانوی ساوی دیار بکو وی سربست برده جبر کوملت لدریکه و پارتیو مالباتاوی به وستیاوان به بهزاد هیه راستی بهزاد خورتکی دماغ خود و دخت خود ملت کرد ام همو به حاجتهم شورش سوری دجی یکی وک بهزاد جمرش دولت بود دوره دیرکه ده بهزاد یک جوا خورته یک جوا کسی گو خلکی خود داد دوری جبر باوریا خلکی پیدات دوره دیرکه ده هاتو بو ناس کرن ج خراسانه ج عرباش کردا پارتی بانه نه پارتی بانه خوددانه دورا بهزاد جبر گود دیتن جهه باوریا خو به همو رولا خود رابو همو آلی ده آلیا جواکی ده آلیا سیاسی ده تعاملا وینا بخلکی را گره خوش بو خلکی خود دا دوریش بر بیکان دجمنه ملاتین کرد خلکین خراب گوتن گو اف رح نکاد منطقه دیر که درکت امی وی رح نکی امی طفین براسیجی وقتی گو او ناکن او مخططی خوی بخباست او تشتا خوی بخباست بیک آنی ما قناعات و باوری هبون گو بهزاد ما بان حتی وکنها رولا شورشا سوری دوی منطقه مدایان دوی دورا مدایان حرکه کردی دوی دوری دبلکی نبیش کدی هنیج بانج بر او و رحمتی شهید ابو علا رولا که گلک مهم دورا مدا لیزاندن دهاتنا ناس کنجی اخلاص وفاداریا خوش مدرسه برزانیتی را دهاتنا ناس کنج وفاداریا خو اخلاص خو اش کرد بله تماشاوان هیجان هاجی نوچک لزگین گهشتی آرکل باجار عفرین روجاوای کردستانی هجمارک چکدار ریشی نویزگاه هاورچونه یا بسر انجمن خوجهی یا ناوند عفرین کرن لگوری آگاهی تایبت کو به دست آرکی گهشتی هجمارک چکدار بسر گروپین چکدارین کل عفرین دمینن ریشی نویزگاه هاورچونه بسر انجمن خوجهی یا ناوند عفرین کرن و کارمندکی نویزگاه دست سر کرن او اشکنجدان هروها همان جدرا تایبت جارکیرا گوت کو بهانه ایریشی او بو کو نویزگاه هاورچونه آلیکاریان پیشکشی گروپین چکدارناکه سرکرده کی بسر پیاده و جمال پراباس نیوز را اشکره کریا کو تنها پیاده نوشدارد کمیته اساس کرنا دستور سوریه و پروسه سیاسی لسوریه مال پراباس نیوز لسر زار سرکرده کی بسر پیاده و بلاف کریا کو ترکیه ناهل پیاده بجدار ببه د کمیته دستوری یا سوریه و پروسه سیاسی لسوریه ولات ترکیه جالی خو راگهاند بو کو ناهل کو پیاده بجداری د کمیته دستوری یا سوریه ده بکه
وزیر برەڤانیا تورکیا راگەهاند کۆ di dema bêde wê welatî wê li Moskoyê rêkeftina Idlibê gengşe bike û serbar dike ku dewriyên hevbeş yên Tirkî Amerîkî li bajarê Minbic birêve çûn. Xilas ekare wezîrê berevaniya Tirkiye ragihand ku di dema bêde wê li gel hevşanê xwe yê Rûsî Sergî Şoîgu bicive û rewşa rêkeftina her du welatan di derbarê Idlibê de gengeşe bikin. Xilasê ekare eşkere kir ku rêjeya binpêkirinan li bajarê Minbic piştî derketina çekdarên bi ser peyedê ve not ji sedîkên bûye û dewriyên Amerîkî Tirkiyên hevbeş li bajarê Minbic derketin. وزارت دربیا ولات روسیا راگهاند کو سبا روژا اینه سروک دسیا دانو سندکاریا اپوزیسیونا سوریه لگل سرگی لاوروف لموسکو بجوه جگری وزیر دربیا روسیه سرگی فرشینین راگهاند کو سرگی لاوروف و جگریوی میخائیل بوگدانوف و بسروک دسیا دانو سندکاریا اپوزیسیونا سوریه نصر الحریری سبا روژا اینه بجوه و کریزا سوریه گنگ شبکه سرباردکه کو ارک سرکه دیتنا چاره سریک بلز جبو کریزا سوریه. وزیر دربیا کازاخستان راگهاند کو اگر هیئت داویه مها بیده جوینه کنو یا استانا ورلی دار خستن خیرت عبدالرحمنوف وزیر دربیا کازاخستان راگهاند کو داویه مها 11 ده اگر هيا جوینه کنو ل اسیتانا درباری سوریه ورلی دار خستن. نتوانه گرتی راگهاند کو سبا روژا این استیوان دمستورا شاندر نتوی جبو سوریه و راپورتا خواه هفدیترین خواه برژیما اسد را پیشکشی انجمن اولهی ناف دولتی بکه. نتوانه گرتی اشکره کر کو شاندر نتوی جبو سوریه استیوان دمستورا و سبا راپورتا خواه یاد تایبت به هفدیترین خواه لگل وزیر دربیا رژیما اسد ولید المعلم پیشکشی انجمن اولهی ناف دولتی بکه. دمستورا دیدما بورید راگهاند بو کو تا داویا مها 11 او دست جکار خواه برده وکه شاندر ناف دولتی جبو سوریه. شاندر سروک روسیه تایبتش با سوریه گشبین یا خود درباری درستکردن کمیته دستوری لی سوریه به هول ترکی روسی ایرانی دیده دیار کردن بهتر پیزانین و راپورت ده. شانده سروک روسیه تایبت جبو سوریه الکساندر لاورنتیف راگهاند کو درستکردن کمیته دستوری جبو سازکردن دستورکی سوری نو درگه سرکیه جبو چاره سرکردن کریزا سوریه. لاورنتیف اشکره کرد کو هر سه ولاتن گارانتیدار جبو پروژه آسیتانا انگو ترکیه و ایران و روسیا تکزیه لسر درستکردن کمیته دستوری و اکتیو کردن کاروی دکن و به هولین جدی دخوازن کو کمیت بکوه دواره بجیکرنی ده. لافرنتیف ده همان دمه ده اشکره کرد کو رژیم اسد جی هنک هلوستین ارینی هنه برانبر درستکردن و اکتیو کردن کمیته دستوری. شانده سروک روسیه ده بیجه کو او دخوازن کو آلیتک اکتیو وره درستکردن نه کمیتک مری وره جدایک بون. جعالی خواه وزارت دربیا روسیا راگهاند که هر یک جه روسیا و ایران و ترکیه نیاز خود پیشخستن و بلسکرنا درستکرنا کمیته دستوری نشان دانه ده هفدمه برچاوکرنا برجواندیا تواهی گلی سوریه لگوری بریارا انجمن اولهی 2254. جعالی خواه وزیر دربیا روسیه سرگی لاوروف راگهاند که هماهنگیا ترکی ایرانی روسی ده سوریه ده به تایبتی لعدلبه و بریارن آسیتانا و سودشی گلکی جه دل راحتیه و سربار دکه کو او بهیویه کو کار هر سی ولاتان ده درباره کمیته دستوری ده لگوری بریارن کنگره سودشی و انجمنا اولهیان ناف دولتی به. دبستان ولات لبنان پیشوازی خوندکارن سوری ناکو و برپرسن لبنانی دبیجن او یک جبر کو پرپیدان جالین توانی گرتی هاتیه برین برپرسکی اپوزیسیون دبیجه کو بویه که به هزاران جو خوندکار و جو خوندنی دور بکوین. زحمتي وأصلنجين ولاتين سوريين كل لبنان دمينن هين بردامن وفشار جهمو آليان فايل سروانتي كرن وتاوكا إيرو باجا دابشكرنا سياسية للبنان جعالية كيفا وراوستاندنا پرابيدانا نتويني قرتي جعالية كي دنفا ددينن
و یا هریداوی جی خستنا روشا خوندنا ب 100,000 ji xwendekarên Sûrî di metirsiyeka mezin de. Hejmarek mezin ji malbatên xwendekarên Sûrî nerazîbûna xwe derbarî nepejirandina zarokê wan di dibistanên hikûmî yê Lubnanî de danexuya kirin. û ew yek tevî rewşa wan ya abûriya xirab ku têde dijîn û ji ber wê yekê nikarin zarokên xwe di dibistanên taybet de tûmar bikin ji ber ku ew dibistan hejmarek mezin ji pereyan dixwazin. Rêveberê Ofîsa Perwerdeyiyê ya ser opozisyona Sûrî ve Xalid Raad ji ajansên ser bi opozisyonê ve regihand ku dibistanên fermî yên hikûmî li Lubnanê pêşwaziya xwendekarên Sûriyê nû nekirin û berpirsên doza xwendinê berî demekî ji xelkên Sûrî xwestibûn ku zarokên xwe di dibistanên hikûmî de tûmar bikin ji ber ku hikûmeta Lubnanî danpêdanê bi bawernameya hikûmeta demkî ya opozisyona Sûrî nake. Raad her wiha da zanîn ku beşek mezin ji xwendekarên beşê seretayî pêşwaziya wan hatiye kirin. Derbarê sedemên nepêşwazîkirina xwendekaran Raad tekez kir ku bihaneya gihiştî Ofîsa Perwerde û Xwendinê ew rawastandina pêşkêşkirina alîkariyan ji aliyên berpirs wekû rêxistina UNICEF û ji ber wê yekê ofîsê peywendî bi Komîsyona Karobarê Penaberan re kir û komîsyonê ji aliyê xwe ve tekez kir ku wê ew bi Wezareta Perwerde û Xwendina Lubnanî re wê pirsgirêkê gingeşe bikin. Berpirsa bernameya xwendina welatiyên Sûrî li Lubnanê ya ku rêxistina UNICEF piştevaniya wê dike ji aliyê xwe ve ragihand ku rawastandina xwendina wan xwendekaran bi sedemên aborî vegerê daye û ew xwendekarên nû navê wan hatiye tûmarkirin û wê rewşa wa werî gingeşekirin eger karîbin tevî xwendina fermîya hikûmî bibin yan na û ew jî eger perepêdan hate pêşkêşkirin. Netewên yekgirtî berîniha navê welatê Lubnanê di nav dewletên ku çarenivîsa pêşkêşkirina perepêdanê têde nediyardanî bû. Her wiha di raporteka xwe de jî debû xuya kirin ku pêşeroja bêhtir ji 500,000 xwendekarên Sûrî di metirsiyeka mezin de ye. Di lêdwaneke taybet de ji bo Arkeş rovakarê siyasî Menal Husko eşkere kir ku destnîşankirina demê destişkarkişandina sêvan stora şanderê navdewletî ji bo Sûriyê di damaniha de alûziya çareserkirina krîza Sûriyê de xuya kirin. Alatên Zilhêz dixwazin ji cîhanê re bidin xuya kirin ku ew kes nikarîbû krîza Sûriyê çareser bike. روش باش قربان دەستپێکێ دە بڕاستی بەسەلا چوونا دیمەستورە داویا مەها 11 دا و کە کەسێکی تازەوەرێ دەوساویش وایە گو هەر چار کەسێک گۆنها هاتنە هەلبژارتن ئەو بخۆ ئەس باوەڕ ناکەم مەسەلەن نە مەسەلا کە فامیلیا خۆ نابینێ یا عەمری مەزر یا سەحەتێ مەسەلا گۆ دیمەستورە پشتی چەند ساڵاژ شۆرەشا سووریێ وش پرۆبلێم و کۆنگرێ گوهات نەدانین ستانە بێ سوشی بێ ڕیاد بێ لکی دەرێ دەبێ نکاری بوو بگێ داوی دەوێ مەسەلێ دە و تشتێک بسەر نەخست ji ber dîmestûra بۆ xwejîkê mîna em bêjin gokekê di destê Rûsa û va dewletê dî de bû ew dibirne vê derê tanîne wê derê û ji bo wî jî wekî şexs yanî wekî warekî diplomasî navekî pir mezin bû qazanca wî şexsî jî kê divê meselê de pir hebû lê piştî got nemakarî bû bigihê encamekê nemakarî bû meselê çares Jewekî gome got piştî got dîmestûra nemakarî bû yanî fam kir got tiştek destî ve tinê û nemakarî tiştekî ji dunyayê re bidê xuya kirin di şoreşa yanî divê problêma nava Sûriyê de kire hincet û azê herim lê ew bixwe gerek ew wecih bête guhartin wecihekî dî bê daqena êdî hinekî li cem alemê em bêjin yanî bêjin ew kesê got nikarî bi va qasala de tiştek bike va ew çû va kesekî dî taze hatiye. Rêzan Şêx Mûse serokê desteya serokatiya şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê taybet ji arkêra ragihand ku herçende lotkeya Stenbolê giringiya wî heye û me beş jê durustkirina fişarekê ye li ser Amerîka lê ev lotke tu biryarên giring derbarê dîtina çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriyê nade û bigiştî tu encamên erênî ji lotkeyê re nabin. Civata 27 vê mehê li Stenbolê derkevê di navbera serokê Tirkiye, Fransa, Almanya û Rûsya de civatek gelek giring e. Civatek taybetmendiyeke xwe heye nexasim cara pêşiya ge her çar dewlet di vê estê de li hevdûr û dinin û li ser masa civatê wê gelek babetên giring hebin got axaftinê ser bikin. Ji wan rewşa Sûrî, krîza Sûrî, çareseriyeke siyasî ji rewşa Sûrî re bibînin. نخصم مترسينك مظن لجم أوروبيا هيا جا شركي نو للسوري شبابي نخصم الباجاري إدلب وهجمارك مظن جاردي بنابرة بري خبدنا أوروبا خالد دوا
رنگی نوشته کلید نبره هر چهار دولتان دا جبر هر دولتک جوا دولتا دخوازه نامک بشینش سروکی امریکا ترامپ را انگو اف جوات رنگی ضغطیه لسر امریکا جبر ویجی از ندوه باوریه دما گه جوی جواتی ته بریارن گرنگ یانجی که به باندور درکون سر روشا سوری جبر گلک جوات و کۆنگر سەرانسەری جیهانی چێبوونەش بۆ ڕەوشە سووری لێ مخابن تانەها تە چارەسەریە سیاسیش ڕەوشە سووریرە نەهاتن دیتن ژبەر تێ خویانیکردن تە ئیرادا دووەلی نینە بۆ چارەسەریەکە سیاسیش ڕەوشە سووریرە ببینن لێ ئەم دەبینن بهتر کریزە سووری زەحمەتتر دەبێ خراپتر دەبێ نەخاسم بهتر جوان دولتا هر یک دخوازی گو بهتر جهه خو سوری بگیره و بهتر بریاره سوریا نمال جموان بهیله جبرویجی از ندوی هیوی دما گه اف جوات ده انجام دا کار بیچاره سریه که سیاسی سوری ربینه یان جی باندوره که گرنگ لسوریه یان روشا سوری بکه آگرک بهز به بازار آلنگه جلو برگان لحولی پایتخت کردستانی که تو زیانه کمزین گهشت دکان بازاری لگوری آگاهین آرکه که آگر دمجمیر 4 سبه لناوا بازاری ویکت و توی دست وردان تیمین آگر و مراندنه لجبو چند دمجمیران بردوام کرد برپرسان راگهاندن که هین سدمین شوات نهاتیا خویا کرن و لیکولین درباری وی یکی جی هاتیا بکرن بازار آلنگه یک جی بازار نافدار لحولی جبر ارزانبونا کلوپلین وی بشک مزن جوالاتیان خلوی بازار دگرتن کو زیانا وی شواته به میلیون دلاران هاتیه تومار کرن. اجمارك بنابرين سوري جو لبنان درجه جيد تيابوس سينوري وغريان سوريا تراغاندن كو بدهان بنابرين سوري جو لبنان وغريان سوريا لغوري مالپرين نوچيان بدهان جو بنابرين سوري ايروروجا پنجشنبه وغريان سوريا بريا درجه جديد تيابوس سينوري تزانون كو بردوان بنابرين سوري للبنان جبو سوريا بدگرن جبر روشا خراب يا لبنان و بمپيكرين كو در حق سيفيلان ده تينكرن لسر گفن سروک امریکا دونالد ترامپ درباری وکشان امریکا جری کفتنا موشکن اتمی روسیا را گهاند کو اگر امریکا خو وکشینه اگر هيا او ارمانجا اروپا بکن جبر کو امریکا دخوازه موشکن خوینو لاوروپا بلاوک سروک روسیه ولادیمیر پوتین برسوا سروک امریکا دونالد ترامپ لسر آماجگرنا ترامپ جوکشان امریکا جری کفتنا موشکن نووی ین کو دورشن آوان ج 500 تا 1000 کیلومتریه دده پوتین دبیجه اگر امریکا خواجر کفتنا موشک نووی وکشینه او نچارن آرمانجا هنک ولاتین اروپی بکن جبرکو نپابندبونا امریکا واته دست پیکرنا شرکینو درکابریا بهزکرن و پیشخستنا چکن اتومیده. وزیر پنتاگون امریکی جیمز ماتیز دیده مابوری در راگهاند بو که روسیا پابندی برکفتنا اتومی آنگو نووی نکریه. بتایبەتی پشتی که روسیا راگهاندی که سیستما موشکن نه ام 729 هاتیه درست کرن و لبنگهن لشکری ده اکتیون. جعالی خواه سروکی امریکی دونالد ترامپ نیازا وکشان خواج رکفتنا اتومی دابو دیار کرن که روسیا نپابنده برکفتنه. سروکی روسیه ولادیمیر پوتین دبیجه اگر امریکا خواج رکفتنا اتومی بکشینه پرسیارا که خواه فرض دکه امریکا و چب موشکن خواهی نو و پیشکتی بکه. اگر امریکا وان موشکان لاوروپا بلاو بکه و برسوا روسی هبو بشیوه کی بلز. پوتین دبیجه که تیکچونا رکفتنا اتومی و تا دست پیکرنا رکابری کی نو جدرست کرنا چکین پیشکتی. دهمان دمیده. سروک روسی راگهاند که او بهیویه ده جوینا 11 ماه 11 ده لپاریسی لگل هفشان خواه امریکی مجارا پابند بون برکفتنا نووی گنگ شبکه.
آلات آلمانیا بریارک نو درباری دانهاوا مالبات جهفجین پیش وقت ین جر تمن 18 سالی درخست روژا دوشمه لگوری داخویانین روژنماوانی آلات آلمانیا بریارک درباری ردکرنا دانهاوا مالبات جهفجین کمی 18 سالی را جه پنابران و دناو وانده پنابرین سوری ین کل آلمانیا دمینن درخست بریار جالی پرلمان آلمانیا و هات کوپوچبونا گریبستا هفجینی کو یک جه هفجینان یان هر دو هفجین کمی 18 سالی بین و لیسر و بریاری نکارن دان هوا مالباتی بکن. شاندك رژیم اسد و دیدم کنی زیگده سردان پایتخت عراقی بکن تاکو وکرنا درگه بو کمال گنگشه بکن روژا سهشنبه حکومت عراقی راگهاند که شاندک پسپور جا آلی رژیم اسد و دچند روژن بیده و سردان بغدای بکن او جی تاکو امدکاریج بو وکرنا درگه بو کمال یسینوری نابرا سوریه و عراقی ده بکن حکومت عراقی هروها دازانین که استروک وزیر عراقی و هجماره که ریکفتن گرنگ به رژیم اسد را امضا بکن بردفک وزارت درو یا عراقی احمد محجوب داخویانی که دازانین که او شاند و به سروکاتی وزیر درو رژیم اسد ولید المعلم با اکتیان ویسکارن کرد بانگا بجداری ده 23 سالوگرا هلبستا کردی لقامش لوکر اندام کی کمیته آمدکار یا فستیوال جار کرا راگهاند کو فستیوال ود 26 و مهده لهولا زانا ورلی دارخستن او جیب آمدبون هجماره کمزن جهل بسوان کردستان سوریه کمیته آمدکار آبی سوسیامین مهرجان هلبستا کردی کاری قدکی کاری اینا بردوامه ده 26 ویه ده هیوا ده ها لهولا زانا دمجمیر ده سبه و مهرجان هلبستا کردی دست بی بکه کمیته به توایی کاری خواه آمده کریه و هلبست ورگرتنه و جه توایا باجار و باجورا کن کردستان سوریه و هلبستوان حاضر ببینه تا ایرو روش بهتری تنجی هلبستی گهشتن دستی ما و امجی دوان مجول دبن و ام حول دبن جو و انا هنکی جهبدو بدن عالی و دکا من رنجل و درفتها به او هلبست تبدا بين خوندن يعني وان هلبست گهشتن دستی ما هنجه وان استوانا باش بلندن و دواري هلبستی ده بزانبون هاتن هونان و هنی بواجی آستوانا تکاربیج بچکی نزمه لی نرینا ما اول کمیته آماده کار ام بینن گو اب مهرجان نهل نبش برکه گو ام کسی جی دور بخینن ام بینن ابایا گو ام ریکی یا ام درفتکی وکن جهر هلبسفانی ری محمد علی خوجه کسایتی کلات پاریز و نشتیمان پرور بوجه دایگوی سال 1914 جنافچه ماباتا یا بسر عفرینا روش آوای کردستانی وی محمد علی خوجه کسایتی که ولاد پاریس و نشتیمان پرور بو جدایگوی سال 1914 جنافچه ماباتا یا سر به عفرینا روش آوای کردستانی وی لپارێزگەها حەلەبێ وەک مامۆستەیە قۆناغا دەستپێکی di sala 1948 کار کرد û ji bo çalakbûna wî û niştîmanperweriya wî xwe dûrî karê xwe wek mamoste kir da ku tevlî Refên Partî bibe. Di sala 1952 de û bi alîkariya hin hevalên xwe Komalaya Rewşenbîrî ya Kurdî lê Efrînê damizrandin û ji bo wê yekê hat girtin û ji bo zîndana Elmezid lê Şama paytexta Sûriye hat veguhestin. Di sala 1953 de tevlî rêxistina Ansaril İslam ya serbê Partiya Şûî lê Sûriye vebû û piştre tevlî Partiya Şûî ya Sûrî bû. Her wiha Mihemed Elî Xoca bi zimanê Ferensî, Erebî, Tirkî û zimanê Kurdî de axivî. Nemêr Elî Xoca yek ji damizrînerên herî girîng bû di tevgera Kurdî de lê Sûriyê ku ew û hin xebatkarên din dê damizrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de di 15 meha Hizêranê sala 1957 alîkar bûn û yekemîn civîn di mala wî de lê taxa Sûqil Xemîs li parêzgeha Helebê hatibû lê darxistin.
د سال 1959 ده جبو نوی گرتن سرکردایتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به هلبسوان جگر خوین و هلبسوان خلیل محمد را او شاندن ولات عراقی. گود رادیویا بغدای ده د بش کردی ده دست بکار کر و پشتی شورش ایلون دست بکر محمد علی خوجا تفلی پیشمرگان بو و بو فرمانده هزا زاخوی. د سال 1965 ده جارک دن نمر محمد خوجا و هن هفکار نویج آلی هزین اولهی ین رژیم سوری هاتن گرتن و د زندانی ده راستی اشکنجه تند هاتن و د انجام ده محمد خوجا توشی نخوشی که گران هات و جبو نخوشخانه ابن النفیس هات و گوهستن دا کو چار سریا خواه تیده ببینه. لی ده نهی صباتا سال 1965 ده جیان خواه جدست و شهید کد و لی گورستانا تا خشخ محی الدین لی شما پایتخت سوریه بخاکی هات سپارتن. بری بداوی هاتنه دوباره سرنوچه. به بونه ششمین سالوگر رواندنا سرکرده کرد بهزاد دورسن لکامپا دومیز سمینار کاتل دارخستن. سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه و رخصتنا دادیا کردی و یکیتیان نویسکاران کردستان سوریه گرتنان و چگهان ارکه احمد صوفی جالی پیده و شرمزار کرن. خلاصی کار وزیر بروانی ترکیه راگهان ده دورین امریکی و ترکیه هبش لناوندا واجاری من بجای درکتن. بریار سبدی میسورا شاندر ناو دولتی تایبتش با سوریه راپورت خو درباری سوریه لانجمن اولهیا ناو دولتی پیشکش بکه. بولتنامه بداوی بو هرشاد و بختوار.